Society 33 cia kuma Imenti na kenda cia kuma Nyambene ni ciitikaniritie kuritaniria ngugi amwe kenda kuringa njeki kithi kia Meru Coffee Millers kiria Mwankira Nandi kithiite tani 1.2 cia kawa. Ni barombete thirikari kubatethereria na njira ya kubambo leo na kinya mathaga jangi ja gitumi na kubatethereria gukinyaniria mendekithia ja gutuma bathegeia kiri thoko cia nthiguru cia ome. Muthuru Muriuki ari na nteto nkuruki. Society 34 cia kawa kumotero Imenti na kenda kumotero Nyambene ni bejite amwe na kwaria mugambo jumwe irinjire magutigira Nandi ibakorire mandu jege kaonde na kaunti Meru ojo nani kenda gutigira urimbo kaonde na kaunti Meru bukutaba gukira Meru Central ina society 34 na Meru North beda society kenda total making 43 na 43 wetekaniria twete turi amwe ngogi ciondire tukorita turite turi amwe na tote atigo no umwe kaja tucoka twetekaniria wiva neka tukoromba serikali ira enegeriku wiva ire kuthithua tafadhali ethithue nekeja bautu gutiga Meru kaja nande na andu tukwenjaga na tukwatane twinde atongeria bakaoba Nyambene na ba Imenti na ngwetiki angwatane roje igatuma society yetu chete bwega na tukale twite ngugi bwega na batu as county government ituba promise tukaba support even the governor and all the leaders in the county government will support this initiative. Twajoga tukwane bantu ya wendio boka wakau twageta kwendua takenda ngona mbwe kenda gakomba gutethereria arimi ando beta kuromba mbeje ndene ya banks bejiri kede ya kinyire mbere bakanenka iro advances kenda bakomba gutethereria na bao muno barabena na ndene ya schools amna bubu kulingana musa munene okurungamira society iji nonde rikani marete awite Mwankira Nandi pena kawaga kaingi karabathiite amorto jao Nandi ni gutiga konde ga kwendua no ndiga kwendeka mothokone mukarigite fantasma jau akiboka na thirikari ibatetherie muno kuria marandu currently tuthiete kawaga kaingi more than 1.2 million tons cia clean coffee na kale off-road in the market na currently no thoko itare inthong cia premium grains twa shiftire twambiria kuwikia in the market the low quality coffee na thaizi kuma thoko ya last week na ya this week we have been performing very well na itutura grade chetu icho ira feature the best prices at the auction na bariromba webeke thithua ndene kenya kinyabo ngo bathithirwe bakariganirwa na ketha kwekreteria kuthithua ne bamenyithwe so that they cannot be left alone na nikenda kuoneka kawa kega toria mbondi ya kithi etochwire njira ya kuona fertilizer nikenda tumba urimi na ninge toria mbondi ya kithi etochwire mbeje cia utureni members na cia utureni kinya kamete nikenda urimi bwa kawa bobwa ndene ya Meru na kulingana roriro kawa rwathute na mbere na mbunge nene ni Coffee Bill bago kuombekana murimi wa kawa akethwa gikiro kagita karake aburi kuthwa kiatha kwina mawatho jario for example terms iji cia gutwika antu bara pare shareholders bakawa kao bara batwire gukaria into biao bakareta mwinjire bachoke baane ndo tukugana ndi kubatigitha kwina continuity antu bao mawatho neja change kenda nandi antu bombo karia into biao because this is a cooperative sector mtu akaragia into bire na bio azotemenya kuleta antu batukumenya into biao na biumete beja gukarande goroba mberia gutumira interview na njirerete yagirete kwa thubura bumite kumande guru chaka ome akuga thi no monga society chende chaka wande ne Kenya tonani ati naraba kuri makawa tego ntokoro kuri mitu kile tegoro Kenya kile issues cia European Union Deforestation Regulation by that 1st of December 2024 agori gutwikite gutikaoga kile societies kanari mbara pati compliant na European Union Deforestation Regulation kawa geta European market 55% ya kawa geto karea kenda gua in the Nairobi Coffee Exchange market iranene ne European market so it means Kedra that 1st December 2024
society chetu kana arimbetu batitha bari European Union Deforestation Regulation compliant utika wagakomba kwendia na area na nikyo giku affect kinya prices ile thokone thaichi for the premium grains don't to multinationals baruga baina so many stocks in their warehouse na batije bagaikiako na ndio kuona batina uptick market itina uptick ya premium grains don't to baina ogua bagotweka by that 1st December ndigoroe Kenya itithirwa eco comply na regulations sire cha European Union. Muthuri Murioki, Oru TV, Mutire Kangangi.